Dan slovenske elektroindustrije je priložnost, da se podružijo naši člani, torej člani zbornice elektroindustrije, naši poslovni partnerji in vsi tisti, ki jih v bistvu zanima, kaj se s slovensko elektroindustrijo dogaja, se vedno vemo tudi poslovne rezultate preteklega leta. Ja, največji izzivi slovenske elektroindustrije so poleg seveda kratkoročnih, so seveda pridobivanje kadrov, kar pomeni, kako veliko kadrov bo šlo iz naših univerz, kako učinkovite, kako dobre so te univerze, in seveda razširiti to na tuje trge. Če pa pogledamo zdaj člane, ne člane zbornice elektroindustrije, smo naredili enostavno analizo, smo videli, da v bistvu člani presegajo po rezultatih ne član. Zakaj je to? Naša zbornica omogoča našim članom zelo veliko paleto raznih izobraževanj, ponuja svetovanje in v končni fazi tudi mreženje in izboljšavo poslovnih odnosov in poslovnih stikov z drugimi. As the voice of European industries in Brussels, Orgelin needs and relies on the input of its members, and that means we need input from members such as the VD Chamber, but also from the companies on the ground. Now more than ever, we need to hear how our companies see EU regulation, what problems do geopolitical challenges such as the US tariffs present mean for companies on the ground, where does the government or the European Union need to help and support companies which are innovative and working on new products and need government support or funding to push the boundaries of innovation.